Ikhotho itshele bona icala elifakwe ekhotho ephakeme kwePietermaritzburg ngomvulo lizoraga kwaphela ngemva kokulalelwa kwesibawo sokulijamisa esifakwe nguMaunghan. Isibawo sikaMaunghan ihlelwe bona silalelwe ngomhlaka 8 no9 ngoNobayeni. UZuma uvulele udawuna noMaunghan icala lobulelesi ngaphasi komthetho wehlangano yezokutshutjhiswa komphakathi malungana nokuveza incwadi ezinemhlolo efaka hlangana impiko yempilo yakhe eyifihlo. Maunghan ufaka isibawo esirhabako sokukhandela ukuvulela icala kakhe nguZuma njengoba nathi batsho umnqopho waleli gadango ikumthusela kunye nokumkhandela ekwenzeni umsebenzi wakhe njengombikiindaba kunye nokubika malungana necala likaZuma. Kodwa amagcwetha kaZuma ayakuphika lokhu. Ikhotho isiragile nesibawo sikadawuna sokubekezwa evikelweni lendleko ngemuva kokuthi kuvele bona kwaba nesivumelwano se-500,000 rand evikeleko. Advocate Down uzokwamukela bona ukutshutjhisela ngentumbeni ngokwephula umthetho wekhotho. Kanti uZuma uthe bona aphume ekhotho wathokoza isichema sabalandeli bakhe abebazele ngaphandle kwekhotho njengoba nesigwebo sakhe senyanga ezili-15 siphelile nje. Kanti uZuma solaphume ngeparula yokugula ngenyanga kaKhukhulamungu umnyaka opheleleko. Nathatha isinqumo sokulwela inkululeko yabantu abacindezela eSouth Africa. Akekho umuntu ozothi angibuyele kulowo mcindezelo. Noma ngabe uyijaji. Ngiyakusho ngiyakuphinda lo. Ngisho bangathi kusasa angiphula umthetho ngiyobaphikisa. Ngithi no. Angilwelanga ukuthi ngiyophakamisa isigqoko ngiphakamela abantu engathi amakhosi ami engabazi ukuthi bazalaphi. Umholi be-ANC esifundeni saKwaZulu-Natal butsho bebabuyelela bona bayamsekela uZuma.